n'we mi rhandzanaka lulamisani ku ntlhami ya chata futhi because risimu leri taku ra Colby na mina ri na matimba swinene. Lexi nga ni hlohlotelaka ni endla vunanga bya Xitsonga ni nga vula ku i Team Shirimani kahle mata loko yi hlanganeni Team Shirimani a ni rivali swin'wana ni rhandza na psychology swinene ya ivo va nga ni hlohlotela va Mr Post na va psychology na Dr Joe Shirimani loko ni yingisela vunanga bya vona leswi swi vona ku hayi na mina I can do something because I have a voice kerekeni loko ni heta ku yimbelela like especially mucatwini okay buti kombela ti-album ta mina like a ni ri ku boha tinsimu ta vo Hennessy vo Mr Bow ma swi vona okay buti mi album a mi na yona se ni ta swi nyika matimba na nhlohlotelo ku no I have to give these people swin'wana swo hambana na swin'wana ma swi vona hi lexi nga ni hlohlotela xexo i mani ku i vaakatiko va nga ni hlohlotela ku ni endla tinsimu ta disco. Okay right, lexi ni nga mi byelaka xona hi Xikavini Electrical Construction, it's a registered company leyi endlaka mintirho yo hambanahambana ya gezi na loko mo nghena inthanete kumbe mi nghena Facebook page ya mina Xikavini Electrical Constructions mi ta vona leswi ni tirhaka hi swona. Xin'wana xa kona swilo leswi ni lo swi dyondzela ni lo pfuka nampundzu ni swi welawela ya loya xikolweni ya dyondza. So Xikavini Electrical Construction is a registered company registered hi 2018 loko ni ta discover ku okay se ni hetini swa xikolo experience se ni na yona ivi ni ya register company leyi xivutiso lexi mi nga ni vutisa xona boti xa vava swinene loko ni tsundzuka laha ni nga huma kona ya a hi ri bendini leyi nga ta ku ni nga yi mention ya ku huma ka mina swi vavinyana ma swona hi ku plan wa swilo behind your back meaning while wa swi tiva ku hi we striker xa team but plan wa swilo behind your back but ta mi hlamula siku rin'wana leyi question is too much personal now ta mi hlamula siku rin'wana you know inkomo loko ku endla interview yin'wana kana leswi lava hi nghenaka yona interview leyi mi ni vutisa ku ni sukele kwini music ivi ni fika kwini swi helela kwini ya that's why I can answer this question because yi lehe ngopfu swinene. Artist leyi ni nga vulaka ku i role model ya mina Mr Post, Dr Joe Shirimani, Solly Makamu na van'wani vo tala kahle. That's why mi nge swi twisisi then rhandza ku chaya tinghoma ta traditional like ta Xizulu vo Ifeze Mnyama like ni rhandza ku bisa tinghoma ta traditional so kahle mo ni swi veka so a ni na role model i vachayi va music wa Xitsonga ntsena loko va chaya swo aka swo pfuxa mimiti swo tsundzuxa tanihi ku hina hi ha ri vantshwa hi ha ri na gondzo lerikulu leri hi fanekele hi ri famba mara nkambe lani hi chaya swinene va ni tiva na le kaya ku loko ro za rixa ni nga yangi xikolweni ku ta biwa Thomas Chauke ku biwa na Mr Post anyway ni nga ku hi to ti role model ta mina teto mara ku ya hi music ni chaya music un'wana na un'wana. Eka tiplan ta music ni nga vula ku this coming Good Friday expecting something na Colby sorry sina no me bakit but expecting something na Colby for Good Friday a ni hleketa ku endla risimu ra gospel na makwenu wa mina so but ku na swin'wana swi nga cinca kwalani ku fambeni but expecting single na Colby hi expecta na risimu leri vitaniwaka Bulldozer na ku ti practice ta ula ni eka mfana wa mina un'wana la ya Thembisa ya ti endla kwa sweswinyana hi kumekanyana la June se a hi ri kwale ya ti practice so expecting something hi Good Friday vaseketeri va mina mi nge khomiwi tingana ni lo fika la ka music a ni ri ni mi byerile ka risimu leri ya ku va Xikaveni na va Mahlanhlani se va pfumerile ku ni nghena ka music expecting something swa matimba n'we mi rhandzanaka lulamisani ku ntlhami ya chata futhi because risimu leri taku ra Colby na mina swinene.
Omuyo kokango phela kopiwa yona ntsena. Omuyo kokango